Thu Thar Thlirna episode lina kan lo lom le veka chu tun tuma kan thlir homa sakper tur chu nimin October ni sari kha Hamas ten Israel an beih kum ni na champha ania kumsang ni som ni pathum nimin anga khan Hamas te chuan Israel mi puiten sabat chol ni an man lain Operation Al Aqsa Flood anti beih pui mangin zingkar atangin Gaza Strip atangin rocket sang thumatanga sanga inkar mangin Israel an kapa atir phata Israel lama hian mi pangai nun na an chan ngalani chumini tlai lama chuan Hamas te chuan zingkar lama an thorum thona chu du tok loin rocket ja somnga dang Israel lama hian kap chuak le boka Hamas firfiak polami sang thum chuangin Israel ram lu chilin nova kut mangmek chudami puite chu an baswata mi engamazat an man baka chen na inte an hal sak bokani Hamas te hian Israel mi sang khat jani chuang an thata mi jani somnga pakhat an man bok ni in Israel lam chuan an chinchia hetia Hamas tena anron beitak thuta hian Israel lam point lo chang let ngalin Israel cabinet thut khom chu zon ko in an nei ngala chuta an thutluk na chuan Israel sarkar chuan Hamas tele an tran rol pui Palestinian helpol zong te chu noi chimi an rel ta ti hian voin thlengin Hamas te Israel te inkara chuan indo an na chhunzawm ta zel ani Hamas ten Israel an beih na champha lo thlen hian he boina ron chuan mun Hamas ten Israel mi te novakut an man na muna boina an vasiam na mun Gaza ram rin nai nekvet thaler thlang lama tele Jerusalem khopuya te Tel Aviv khopuya tele Israel rampum puya mi puite pung khomin nun na chanta te hriatrengna pangpar te anda sathau khon warten chipoka tin nun na chanta chung tele hliam tur te khatiang angkha nem na hun te po an mang boka he Hamas ina Israel an beih champha alo thlen hian Khawvel sarkar sang hruaitu te pon he ni alo thlen hian Israel le Hamas in do chu top to se an du thu tele he boina wanga nun na chan le hliam tur te an tor pui thu te po an soi hloma Khawvel ram sang sarkar hruaitu te hian thu chua an siama hianin Israel le Hamas te inkara tuna boina la chhunzawm zel chu ti to pa hun to chu wang chuan Israel lam le Hamas lam te pon remna kong zoa inka hai an nei thuai theina tura malak na ommek chu ti hlotlin ani theina tura mo phurna sang le ngai dan siam tu te point heng in remna alo om thuai theina tura chak takama an lak theina turin du sakna te po an hlan ani panina chuan Egypt ramah Israel le Hamas aiawhten inbiakna an nei chu ani hnenah alo zota a he inbiakna hi October ni riat ni lai ni hian US palai Steve Witkoff ale Donald Trump Mark pa Jared Kushner te chuan an telpui dona anni ba ka hian Qatar ram Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani po tel ve dona tin Israel lamatang hian an minister poi mo strategic affairs minister Ronder point atel pui ve don boka in remna tlontling aom thei ngei na turin hemi Israel le Hamas te mai ba ka hian US palai te le Qatar ram palai te Turkey ram palai te Egypt palai te point ma an la chhunzawm zel ani Israel le Hamas inkar inbiakna nei mek chungchangah hian Qatar Foreign Ministry tu puang tu chuan Hamas ten an mitang te Israel hnenah an pek let chuan indo chu atop thei mai don ti na ani atia hemi chungchangah hian US President Donald Trump an rotna som ni anei chu soi ho ngai tam tak oma chu wang chuan tuna chuan he inbiakna hi abe seyam don em ti emo abe don thlak tia soinan chuan hun alamari ni in Qatar Foreign Ministry tu puang tu hi chuan asoya Hamas hruaitu te chuan he an inbiakna nei mek a hian an thil phut na sat berzinga chuan Israel ten hemi mitang Hamas ten an kol chua an ngia ta hian Hamas te hian Israel mitang te hi lo chua don ta sela Gaza Strip atangin Israel sipui te chu anin hnuk dok ve ngalangem ti chu an soi ho na sat berle anin dorton na po a he thil harsa ve tak ni ina lang ta a tin indo lo top ta sela Gaza chu ven him na thatak noya om turania chumi ti lotling thei tur chuan Khawvel sang sarkar ten inrol na an nei turani ti te Hamas lam hian an phuta tin chu mai ba ka Hamas ten na an thil phut jinga chuan inka hai lo omin Hamas ten judami mitang an kolte lo chua ta sela Israel sarkar hian Gaza atan puina
Khawvel sarkar rang te an thon lu thin hi khuak khirna tel lowin an chual zalian turani ti tele Gaza mi puite he indo hilo top ta sela Palestinian mi puite kha an chen na mun hlui an in le an kho mun hlui ata khan kir le an phal turani ti tele Gaza ro rel na chu i Palestinian mi puiten an ma ni du thu nge in an thlang chuakin an ruat turani ti te hi Hamas te thil phut ania amero chu Israel sarkar lam hian Gaza a boina thlengme ka hian Hamas te thil phut le du dan zong hi an pom thei te po arin om lowa chung zinga til langsar dawa chuan Israel sipai zong Gaza strip atanga in nuk do ka in suan chuak vektura Hamas te an phut te po hi Israel sarkar chuan an ti du arin om lo ema wangin he inbiakna an nei me ka hian engchen hinge hlotlin nan neya engchen hinge inrem nan nei ti chu chanchinthar kallai me ka ni wangin soithiam alhari emani US President Trump panen apo chanchinthar lokhom tu then katen Hamas ten Israel mitang an kol thei chu vekta sela Israel chuan Gaza be puyan thlak chu anti top ve nge yang ti atiam thei le thei lo an zota Trump chuan tuna inbiakna an nei me ka engki ma thazonga kal theinan US sarkar chuan thachakna kan neya he inbiakna atel du te zong ina thil tha athen theina na theina kong kan ta pangaya chu wang chuan he inbiakna hi akal me ka wangin tun din muna chuan thil lo soilok theipo ani ri lowe ti lam hoi zongin Donald Trump pa hian asoini bengtiwara han soitel ta mai la Hamas le Israel te indo in kum hemi an indo kum ni chung hian US sarkar chuan Israel tan puinan hian in ral thuam athon luna hian US dollar tluk le ding on somni pakhat le point pasari aseng to ni hetiang anga Hamas te le Israel te inkara inbiakna nei me ka hian kan soito thin angin Egypt ram le Qatar ram te hian in palai na thokin Arab ram te le Muslim ram tang rual te na an dudan angin he palai na hi an thok ve chuta chuan Hamas hruaitu te po hi an nor na sa ve emema achan chu US President Donald Trump pakhan Hamas te le Israel te inkara inremna inka hai om theina turin rotna khatiang somni kha aron duang chuaka chung zinga chuan an ngai poimo ber zinga pakhat chu Hamas te na Israel mi an kol mek te chua zalen vek an ni theina tura Donald Trump an hun ti khotlai to lawa ron chengal zung tura Hamas te anor wang hian hemi Arab ram abikin Egypt te Qatar te le Muslim ram ta ho te hian Hamas te hian in Trump parot na hi an pom lo ani chuan an ta na poi thei tur thu le Hamas te hi Israel le US sarkar tang rolin tharum manga ti patak ngeni ti tak takan be ani chuan noi chimi vek te po antum chodon nia alan thewang hian Hamas hruaitu te po hi hemi in phat niam tur le US sarkar na rotna somni aron siam te hi pommai turin an nor verenga chungkara ero chuan Palestinian mi puite tin muntele an dikna chanvau te Israel sarkar dudan ang zonga he inrem na hi siam ani bik lo na turin Arab ram palai te po hianin angeni tran mun an kho pui ve thoni te poina langa thil ol sam tak tura lang te thil har satakang anga lang theite ani ve wangin he indor na hi lakal zela kan soitong khan October niriat nilai ni hian US sarkar aiawhten khatiang Israel minister poimo tele Qatar ram prime minister te meupo he inbiakna mason na om theina tura indorna zawle zual choka an nei theina tura Egypt ram an han pan khom don ta ka chuan inremna an nei tura te po hian an rul mum chho thei don ni te poin angai theina lai oma engpo chu ni sela Israel lam hi chuan thu chho an nei to chuan he an indor ton meka Hamas tena Israel sarkar lung oina ang to ka an inremna an nei theilo ni chuan Gaza tharum thona an nei mek chu na sazoka an chhunzawm le tur thu te po an lo soi to bokani chu wang tak chuan he Hamas le Israel te inkar boina hi chinfel aol sam lutuk lo ni te po hian alang ve to amero chu thil ol sam ve tak thei tur pakhat chu Hamas te hian US sarkar rotna hi an pom vek thei chuan inrem na chu
aom ai thei don nia ngai thei te po nia kan soi to thina chanchinthar kal lai ni wangin engpo ni sela ahunin na ron hril zelanga he anin dorna kalme ka hi chuan tundin muna chuan Thu Thar a hran pa han soi tu rom ri lo ani patumna chuan Canada Prime Minister Mark Carney chuan October ni sari thole ni khan US President Donald Trump chu Washington a chen na mun Oval Office a mua hruaitu pahnih te inkom zo chanchinthar lokhom tu te an ma chon dun na Trump hnenah Canada chu tuntuma an inkom a hian khut bengin an hole donem ti zona a chuan Donald Trump chuan hlim takin an hokaring ti na changa Amero chu US in Canada laka chi an ti san ti hniam tumna lam hoi engba soi an nei lem lowa Canada ram Prime Minister Mark Carney chuan US ne na tho ho na thatak an nei thei don thu ero chu asoya chuta chuan Trump pon anin kop na chuan ra tha a chuanga Canada mi puite poin min mangai thar le nge yang atiani he chanchin kan buat sai lai thlang hian Canada le US ram hruaitu lu te in koma hian eng thu hla chiang an soiduna eng thila nge in remna an nei chiang taka soi thei alan nilawa a borok ero athalamin akal ni na langa kumin August thakan United States hian Canada ram laka hian sumdon na konga chia za samtum pangai na tisanga chumi wangchun Canada point US laka hian chia antisang let ve boka ramin then omreng nisi hian tundin muna hian sumdon na konga US le Canada te hi inrem lo na tam takan neya chumi chingfel tur chuan he inbiakna hi an nei te reng ania Trump chuan in he an inbiakna anzo nuwa chanchinthar lokhom tu ten ma chon dun na North America Free Trade Agreement anti US le Canada le Mexico ram pathum te na tun ma sum don na konga chia la lawa a thona thil anin zor ton theina le anin hral ton theina an kalpui thin chungchang kha soi chuakin he thu thlung an lo nei to thin chu ram pathum ten a hran thawa indoor tonin he an lo in rem to na thin Free Trade Agreement anti a thona in sum don ton theina kha ngai tu that le thei ani tur thu te po Donald Trump pa hian a soini he Canada Prime Minister Mark Carney le US President Donald Trump te in komna hian an boruak a zang khai viawa a chang chon an han nui ho le dar dara chung te chu nia engpo chu ni sela Canada ram puitena an lo nga le lem America ramina Canada la ka chia sang tak za somthum panga ti san ti niam tum na ero chu soi chian bal thei alani ri lawa Amero chu Donald Trump soi mang hian sum don na kong sang sang ero chuan Canada ram le United States te chuan in triat thiam na thar te pon nenga thodun na tha te po an nei vele thei don ni te poin alanga chanchinthar lokhom tu ten an zona Donald Trump pa chuan he Canada Prime Minister Mark Carney hi miro pui takania Amero chu mide khir takania atul huna chuan atang na thei ema tin mi dor na konga ama Trump avador na konga po lo nial har tak mi hring ania tin asoya chung te ni wang chun chanchinthar lokhom tu te he pindana om te pon lui darani palina chon October ni sari thole ni jingthleng khan Russia chon Ukraine ram chung Poltava le Sumi rambial chung an beya Kolpetha siam chuan mun tele rail kong tele rail station te anti chia heiba ka hianin Russia tharum thona wang hian Ukraine ram chunga hian in tam taka kang me chuaka abikin office building te kha kanga tin Kolpetha pek chuan po ti top lailok ani hloma mi puiten Kolpetha duanga an don theilo wangin Ukraine ram tam tak chu Kolpetha sim chuan konga har satna lian takan to kani Russia hian Chernihiv bialama po drone kap chuakin rail station bulloka momanti puaka hemi awang hian rail service light po ti khotlayan nia rail service po amumal hlei thei vaklowa Ukraine President Zelensky chon ni tin Russia chon Ukraine mi puiten nun na an laron larenga muya soisel mai atok to lowa thachak na manga ti to pan ngaya chak taka malak na nei atul to tak zata Khawvelin mi pui poi soilo te chunga tharum tho tu Russia hi an haider ahun to lo ani ati ani Russia ina hetia Ukraine an be chhunzawm sel wang hian kan chanchinthar thlir zawna video number pokhan kanon soito chuta chuan thlasik te an nai don ta ka wang hian Russia hian thiam takin Ukraine lama Kolpetha siam chuan mun tele hemi an veiwa na rail te khatiang ang kong pui te kha ti chiat sakin an bitum chho deuh nia lang an ni ta heng te wang hian
Ukraine lampoin har satna lian tak an tok chawa achan chu economy lama hian Russia hian khan lo le a ramdang ten tan pui lo sela chuan Ukraine hianin Russia he tun thleng hian an do thei to lo hial turangai nia chungte ni wang chuan Russia hianin Ukraine lam tha ti chaklo na tura tan chuan kol pe than siam chona mun te hi an ti chiat chak tam chuan Ukraine tha chuan ngani an chat zel don nia an hriat awangin kol pe tha siam chona lampang te le khatingang apek chona mun te kha an bitum tamta zel nia ngai thei ania tin hei ba ka hian Ukraine lampo hian Russia lam hi an beilet vereng thawa chuta chuan Ukraine ina tuyal thei thlit fim na mun le tuyal thei an pek chona mun te kha Russia lam zokin tuyal thei le an thlit fim na le an pek chona mun te kha Ukraine hianin an va bitum vezel poka hegram pahni te hi anin do reita viawa remna le mun na ro chu lom hlei thei lawa kanon soito thina Khawvel sarkar lian ber America rampoina remna palai na thoka anin rem theina tura malak na kong sang an nei po omzia lu tukala nei thei lawa kumin kumsang ni som ni panga hi tuna October tha kan lo thleng le tarenga kumin chung hian Russia le Ukraine hian in rem nan nei thei ngem ti chu thil sei har sa tak alo ni ta eng po chunin sela hunin la ron shrilanga he in do hian eng chen nge dai don ti chu hun alo in herzel a hriat thei mai don ani pangana chuanin US War Department in Khawvel rang somthum panga te hnena hemi missile thatchi anti AIM zasom ni advanced medium range air to air missile anti alam toya ARAAM ti an soi mai thin hralh na tura in rem na siam fel pui zinga Pakistan an telvia tunlai hian US War Department hian Khawvel rang somthum panga te hnena hralh thu man hralh chua tur ARAAM missile an hralh chua tur hi contract an siam fel puite an tar langa chota chuan India then omle India mel mahlun Pakistan an telvea tunlai khan US President Donald Trump pale Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ale Pakistan sipai ho tulu asim munir ate anin koma hetia inkomna an nei atangari lawa US sarkarina Pakistan nena medium range air to air missile system an shaltur an han ti felta ka hian khang ram hruaitu US President le Pakistan ram hruaitu te inkom na khan ra tha chuata ti chu aron nem nge chiang ta hleni Pakistan hian US ne na missile an leitum ARAAM an ti hi indo thlo theina ten an keng tel thea amero chu Pakistan lam hian indo thlo theina an nei zinga hian F-16 indo thlo theina te chawin heral thuam hian phur the chu wang chuan Pakistan hianin he indo thlo theina an nei F-16 te hi thuam chaknan an mangduin arin omtin India chanchinthar thren khata chuan lo langa Pakistan hian US tena tang hian hetiang missile thatchi ARAAM an ti hi engzat chiange an leidon hriat theila ni chia lo ma sela kumsang ni somtum me ni som thum chungin Pakistan chuan US sarkar hena tangin hetiang ARAAM missile an ti te hi a leifel man theitura roman nei siamani wangin India tan po mittimim theitur thil tak alo ni vea Pakistan hianin he Indian nena anin karbo ruak athat lo chhozel ta ka hian an theina kongin ral thuam te po an in dap vena sa an ral thuam nei te thuam thata khatinganga chei bolten du wangin US sarkar ne na tang hian hetiang air to air missile system an ti hi a leidon ta ni na lang ta ni parokna chuan Bihar Assembly in thlan pui nei tura National Democratic Alliance anti BJP lentron rol puite tie kan hriat lar thin zinga party lian ber BJP te chuan antron rol pui zinga mi lokjan sakti party hruaitu Chirag Paswan chu seat in semdan tur chungchang an soi puya BJP ayo in Bihar in thlan mo phurna la tura ruat Dharmendra Pradhan le BJP National General Secretary Vinod Todi te chuan Chirag Paswan hi Delhi a chenna an koma chuta chuan NDA tel party sang tena Bihar in thlan puilo om tura sit an in semdan tur chungchangah angai dante an zota in komna hunan man puya lokjan sakti party hemi Ram Vilas Paswan te hianin sit Bihar sit zani somli patum omzinga hian sit somli an hawa mase BJP lam hianin sit som panga tanga somni panga bak an pek
thei lo tur thu te pon lo soi to a chu wang chuanin Chirag Paswan hianin a hmalama a sit duang zat BJP le JDU ten an pe thei lo ni chuan a tul ani chuan Bihar party ding thar jan surak party te nena tho ho na nei po a hnial lo tur thu te a soya wangin BJP hruaitu lam hian hlau thongin Chirag Paswan lung oi lo tur hi an vador ta vat ni te point alang theita ni BJP lam hianin NDA an telpui party te nau jok te hi seat an be sei ai tlem zel pek an du don ni in alanga NDA chung ko jinga po indorna ti hian kal chho ta zela NDA tel party te nau jok jinga hian Hindustan Awami Morcha an ti tele RLSP te ai chuan Chirag Paswan party Lokjan Shakti party Ram Vilas Paswan te hi chu BJP lam hian an du saktam thei deuh jok turangai ania engpon ni sele he an in komna hian Ram Vilas Paswan fapa Chirag Paswan party LJP te hianin engzat chiak nge in remnan neya BJP ten hian soifel thei an neem ti chu hriat ni lo ma sela thutluk na tak tak an siam ri lo ni te poina langa chuta chuan BJP party aio Dharmendra Pradhan le an General Secretary Vinod Todia te hianin indor na hi nei chhunzawm le zel turin an ho santa nia soenia Bihar in thlan chungchang hi kan video nung pera pokhan kanon soitoa tuna hian ro rel lai Bihar a chuan NDA tel BJP le Janata Dal United te tuna kan soimek Lokjan Shakti party tele Hindustan Awami Morcha tele RLSP tele party te nau then khatten tangrol sarkar an siama chuta chuanin JDU hotupa Nitish Kumar Chief Minister ni meka a MLA zong chun BJP MLA nga ber thongani chuti ngang chuan ni mek lain Tunlai hemi Bihar in thlan boruak an lin tan chho a hian Lokjan Shakti party Ram Vilas Paswan fapa alam toy chun LJP RS an tia chuta chun Chirag Paswan hi Bihar a hian boruak ron nei thar chho viawa ama hitlang walkum somli pahnia upa ni in tuna hian India sarkar lai puya hianin Consumer Affairs Minister nilaya nia Bihar Assembly in thlan tura hian sarkar lai puya minister ani na tangbangain MLA seat hi chu ve adu mai thur te po amma khan lo soito chungte ni wang chuan Bihar thalai tam tak hian hemitlang walkum somli pahni mi Chirag Paswanan an State Assembly in thana MLA a chu ni chuan an vote tur thu te pon lo soya thalai lam hian nin an du chhoviu nia ngai thei te pon ni wangin an party Lokjan Shakti party na tuna NDA lungoi lo nan neya party dangan tho pui hlaw ni chuan NDA tan po hin chan na sataka ni thei dona heng borok te kal chho wang hian kan soitong khan BJP po hian in bengwar chuin yan vador vata alungoi lo tur hi an va veng lok ni te point angai theya Lokjan Shakti party te hi Tunlai hian Bihar hian an che chemi lawa chan chu Lok Sabha in thlan nei nung bera khanin bial nga an tinga MP panga an neya an tling vek ni khang an candidate te khatianga Lok Sabha in thlan an chet that emawang hian Chirag Paswan po hian NDA a telpui hemi BJP le JDU te laka hian seat te po angiat tam ngam chowa chung ang a seat be seyang zathi JDU le BJP tangrol tiang anni pani hian an pe phal lo ani chuan alung oi lowa party danga tho puyani lo chuan NDA tan po chan nakha ana sa chove thei tho boka hengte ni wang hin Chirag Paswan hi NDA lama po engai poimo ani lo thei lowa ti chuanin ama lama alo soitong khan NDA telpui party lian pani BJP le JDU tena abe seng zat si tan pelawani chuan kong danga hoitur thu te po kha alo soito wang khan ama hi ven thon ngai tak aron ni chove ta ti chuan he Lokjan Shakti party hotupa Chirag Paswan hi tuna chuan Bihar MLA in thana hian Central Minister ni na tanga bangin MLA seat hi wa chu don loem ti chu soi theila ni lo ma sela mani loka chanchinthar lokhom tu then khattena zona an zo chuan Bihar Chief Minister ni tumna an nei ri lo thu ero chu chiang takena soya chu wang chuan Central Minister hilani chhunzawm zel theitura ngai te ponia chanchu an party hemi Lokjan Shakti party hi chu Bihar Assembly in thlan tura hi chuan
Lok Sabha bial nga tling ma sela state pumpuya MLA han chua sarkar han kai hruaitu tak chuan party lian tak an la ni lem lowa chungte wang ero chuan lal siam tu an te saptong in kingmaker an ti zinga ero chuan atel lo thei lo ve thina chungte ni wang chuan adin mun hi poimo ve a hetia BJP tena alung oilo tur an va veng lo kan va dor vat te poitil ti om tak te po alonia Bihar Assembly in thlantur hi chu chanchinthar nom chhotel tel dona pasari na chuan Manipur BJP MLA somni porok te chuan Chief Minister Russian Ukraine hawin New Delhi a sarkar lai puya mi poimo te komna nei turin Delhi an pan hloma chuta chuan Manipur mi pui thanchu sarkar om le theinan malak an tuma Manipuri kan riat vikangin kumin February thatang khan President rula pona nia MLA somruk omna Manipur Assembly po ti top lai lokan ria hetiang anga President rula omreng hidu lawin BJP MLA somni poruk te hian ahu hawin Delhi lampana sarkar ho tulian te koma mi pui thanchu sarkar tin le andu thu shril antuma MLA pakhatina soidan chuan Delhi lama sarkar laipuya an ho tu te hian an thutlen hi an lo ngai thlak that sak lo chuan na zo ka thutluk na dang siam an tum don ni te poina soya amero chu Chief Minister Russian Ukraine ero chuan Delhi kan ho tu te kan zuk doranga mi pui thlanchu sarkar Manipura dinani le thoi theine turin chak takin ma kan la dona sarkar lai pui lama BJP ho tu te point an thutlen ten lo ngai thlak saka Manipura mi pui thlanchu sarkar adin le ngai theine tura anti lo tlin sak abe sei tur thu te po Thu Thar Thlirna tu te ma alo soi ve to bokani pariat na chuan October ni sari thole ni khan West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan BJP hruaitu panni liam tur mek MP nilai khagen murmul MLA sankargo sate dalu ani na Siliguri Mimal Hospital chu atloa BJP MP khagen murmu hi October ni rukthot ni khan North Bengal tuilian le leimin tuarte atloa tranpui na semchona munte atlo line mithen katten tharum hangin anbeya hliam takan tuar duna he thil thlenga wang hian BJP lam chuan poikhoi tu te hi tuna West Bengal sarkar na siam mek Trinamool Congress Party mi le sate ni nan puwa chu wang chuan BJP le Trinamool Congress Party te hi he thil thleng le poikhoi da thlena wang hian tongkam le politics zong point beih tonin anin pu ton na sa hlea MP nilai khagen murmu ba ka hian akal puipa Siliguri MLA BJP mi le sa tho sankargo sate hi misual te hianin an beih na hian beih sei ai na in hliam an tuara chungte ni wang chuan MP nilai khagen murmu pe chu IC wa te da lu nia tin sankargo sapo hi hliam na tak atuara an mani en kolna tan hianin damdoi thiam takte roi ania chungte ni wang chuan West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee hianin mi puiterin lo le beih sei lutuk lowin eptulam MP le MLA tanglai damlo hliam turte hi damdoina wakan thuta West Bengal politics apara khai ne viawa ti chuan West Bengal Chief Minister Mamata hianin he damdoina tlo hian an riselna din munte zot fiani in Thu Thar Thlirna tu te porshela hetia Chief Minister ina eptu hruaitu pani dam lo wang hian BJP le Trinamool Congress te in kara in social ton na le in puton na kha aron tizual zela moti mai turania BJP lam chuan Mamatai chuan an party mi le sate poi khoi thup moinan MP le MLA hliam turte hi akana ma se he thil thleng hi lem chan na mai ani ati thunga tin heta ni MLA hliam tur jok sankargo sa hianin Mamata Banerjee hi minron tlo turin phalna ka pelo shrimshima damdoin ho tu ten minril danin an State Chief Minister Mamata Banerjee chuan helai Siliguri alo tlo hian damdoin din munte ron zir chiang dona ron en fia dona anti thu chuka hria min ron masa sela chuan West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee hi min muturin phalna ka pelem lawang ti te po alo sai chok ve chu wang chuan enga tinge kan ti chuan West Bengal po hian Assembly inthlana kum tirlama hian an ma chon thei dona chuta chuan Rural Trinamool Congress le eptulam BJP ti hi anin beiton na sa in he mi puite lama tlak na tum jok rengin thei pato pintu na tang hianin
anin beitona heng kara hian van doi thlak takin BJP MP le MLA ten liam na takan han tuar te hi Trinamool Congress mi le sa te thil ti niin hemi BJP lam hi chuan an ngai lo thei lowa chung khu moina tan te po le mi puite lama thiam an chan theina tura tan te po anima na West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee hian heng an ep tu zingami an hruaitu pahnih liam tur te hi lo thei lo dam doina kan te po lo ngai ni ma na le ekpo chini sala West Bengal politics borok po hi aso sangin Indiaram state dang te anglo takin tharum thona te po hi ya thleng fo thina in Bengali ho politics an han la lungrun tak tak ai chuan nun na mai ba kha hliam in han in tortir te hi an relo em ni te po hian alang ve thina chungte ni wang chon tuna West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee na mipui ta ma thiam chan theina turin eptulam MP le MLA te hliam tur akan hian West Bengal politics a in puton na le in social ton na aron chok thar ta zelamani chu oti turin thilaron kal chawa heng te hi Indiaram politics ti ngai nom tu pakhat jinga mi ani wangin kan han thlir tel vele ni sela tikhan tun tumatan sungan du tok le putanga kan video ron siam thin te min lo ngai hlut sak thina in comment lu tak tak kan lo mu thina la comment ngai lo te po khan khongai takaron comment na in ngai dan te he chanchinthar Thlirna in mu dan te po ron soiula tin kan chanchinthar ron thlir te po in ngai dan te soiula ke ni ta na mason na tur le kanin zirna tur thil tam taki om thina chu wang chuan in mi fui na tele in mi fia te kan mo ve thowa chu wang chuan comment lama ron tang turin kan ngen chawa tin kan channel ron subscribe thar te po tam takin ma kan lom me ma kan channel ngai thlathin ma se la subscribe pi lo kha inom ve tau thowa chu wang chuan subscribe ti hemi YouTube video noya at sira lo om kha in la mu thei ni chuan kan channel hi in la subscribe lo ti ni a chan chu subscribe to chuan subscribe tin je kan mungai lo chu wang chuan subscribe ti la in jek mu thei zong ka chuan subscribe ti like wa met ula ti chuan kan channel hi in subscribe don ti na alo ni e